Kekala basau jang ke Shillong Literary Festival, kabaju penlong man la usnem, kalakut no henin kasngi. Bat kani kata masa kan pensa kan mau shikat day, yakin nong wan shimbenta haki babun kiliang kum kalariti kathok katar bat kiwe. Harengkat kecingawan poi kipat ba kibala chankot chaka khatsan hajar ngut haki laisngi. Kata masa kelasaki ya kecinga shimbenta shirhem na kaliang kipat ba. Haba ai jingkren haga jinga langkum ukongsan menteri ketenat kam jingok kai perthai uba poling do ulanyau yakani kum katamasa ka basai so tam bat pensngauru ya ka benta jongka ha ka ban kentiu ki kam jingok kai bat clarity haga jinga lang penha perda lawan banya danlang da unong sya khot snau bha syaga jela unong ra tin sim ka Turkey ufirat sunal about the dreams, struggles and triumphs of different generations. It allows us to hear voices that have been marginalized or silenced in official histories. Together, let us build brand Meghalaya, a brand which has already earned a space, the most sought after tourist destination in 2025.